umwe mu bayobozi bakuru mu nzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye iki kinyamakuru ko perezida wa Amerika yirinze gutangiza ibitero kugira ngo arebe niba Iran yemera kureka gahunda yayo ya nucleaire. Biravugwa ko Trump atekereza kugaba igitero ku kigo cya Fordo, aha nahatunganyirizwa uranium, ikigo kiri mu kuzimu muri Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuwa gatatu yanze icyifuzo cya Trump cyo kumanika amaboko nta kindi gisabwe, mu gihe perezida wa Amerika yaramaze kuvuga ko kwihangana kwe kwarangiye. Ubwo yabazwaga ku bijyanye no kwivanga kwa Amerika muri iyi ntambara, Donald Trump yarasubije ati birashoboka ko nzabikora cyangwa simbikore. Kuri bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi bya politike, Amerika ninjira muri iyi ntambara cyangwa se ikica umuyobozi w'ikirenga wa Iran, birashoboka ko Iran izahita ihinduka isibaniro ndetse bikarangira ibaye igihugu cyasenyutse nka Iraq cyangwa se Libya. Ayatollah Ali Khamenei yanenze cyane perezida Donald Trump mu ijambo rye ryafashwe kuri video, avuga ko kwivanga kwa gisirikare kwa Amerika muri iyi ntambara ukwaba kose ngo kuzahenda cyane Amerika. Yongeraho ati abaturage ba Iran ntabwo bazigera bamanika amaboko ngo bitange. Donald Trump ntabwo ibi yabyitayeho, yahise asubiza uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran ati mbifurije amahirwe, ariko nanone yanze gutangaza imigambi ye. Ati ndashaka kuvuga ko nta muntu n'umwe uzi icyo ngiye gukora. Ati kubasaba kumanika amaboko nta yandi mananiza bisobanuye ko kwihangana kwanjye kwamaze kurangira. Iyi nkuru ivuga ko Donald Trump yemeje imigambi y'ibitero bwa mbere yatangajwe na Wall Street Journal. Ingabo za Israeli zagabye ibitero kuri Iran, zirasiba isasu ku birindiro by'aharasirwa za missile n'ibigo bya nucleaire. Iran yatangaje ko nayo yahise isubiza irasiba isasu bya hypersonique. Nta ngaruka zikomeye zatangajwe muri Israeli. Ali Khamenei yagaragaye bwa mbere kuva Israeli yagaba ibitero byayo bya mbere kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Ambasade ya Iran mu muryango w'abibumbye yabwiye Donald Trump mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X iti Iran ntabwo yemera ibiganiro ku gahato, nta nubwo yemera amahoro ku gahato, kandi by'umwihariko ntabwo ikorana n'umunyagitugu warangije igihe usigaye gusa yifuza kwibukwa. Yanongeyeho iti ikintu cyonyine kirenze uburyarya bwe ni ugutera ubwoba agira ngo yice umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Intambara y'amagambo ikomeje mu gihe abanya-Iran barimo gukomeza guhunga umurwa mukuru Tehran, umujyi utuwe n'abantu miliyoni 10 bashakisha umutekano bahunga ibitero bya Israeli. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu kuri uyu wa gatatu yavuze ko ingabo z'igihugu cye zirimo gutera intambwe ku yindi mu kurandura ibyago biterwa n'ibigo bya nucleaire bya Iran n'ibisasu bya missile. Ati turagenzura ikirere cya Tehran, turimo gutera igitutu gikomeye cyane ku butegetsi bw'abayatola, turimo kwibasira ibigo bya nucleaire, ibisasu, ibiro bikuru n'ibimenyetso by'ubutegetsi bwabo. Pete Hegseth ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo wa Donald Trump yabwiye komite ya Sena ko Pentagon yiteguye gushyira mu bikorwa itegeko ryose ryatangwa na Perezida Trump. Aya magambo yayatangaje mu gihe ingabo za Amerika zari mu bikorwa byo kongera imbaraga mu burasirazuba bwo hagati. Itsinda ry'ingabo ririmo ubwato bw'intambara buyobowe na USS Nimitz ryari ririmo kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya rijya gufatanya n'irindi tsinda ryari rimaze kugera mu kigobe riyobowe na USS Carl Vinson. Amakuru kandi agaragaza ko indege zitandukanye zirimo izishinzwe kongera ibicanwa mu zindi ndege ziri mu kirere, refueling tankers, ziri mu rugendo ziva i Burayi. Hari n'ibyavuzwe ko indege z'intambara za F-22 na F-35 nazo zirimo gukurikira. Departement ya leta ya Amerika yavuze ko umunyamabanga wa leta Marco Rubio ahura na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy bagahurira Washington. Ibiganiro byabo bikibanda ku kibazo cya Iran. BBC ivuga ko kugeza ubu Amerika itarageza ku Bwongereza ubusabe bwemewe bwo gukoresha ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza biherereye i Diego Garcia cyangwa muri Chypre mu kugaba ibitero kuri Iran. Mu buryo busanzwe Amerika ibanza kumenyesha umufatanyabikorwa wayo mbere yo gutangira ibikorwa bya gisirikare bishingiye ku birindiro nk'ibyo. Umwe mu bayobozi b'Ubwongereza yavuze ko amahitamo yose ari ku meza i Washington, ariko nta shusho yuzuye ihari ku migambi ya Amerika. Ambasade ya Amerika i Yerusalemu yashyize ahagaragara gahunda yo kwimura abanyamerika bari muri Israeli. Ntibiramenyekana umubare w'abanyamerika bashaka kuva muri Israeli cyangwa se n'ingabo za Amerika zizafasha muri ibyo bikorwa byo kubimura. Kuva Israeli yatangiza ibitero kuwa gatanu w'icyumweru gishize, abantu 585 bamaze gupfa muri Iran nk'uko bitangazwa n'umuryango Human Rights Activists ukorera i Washington.
muri bo 239 ni abasivile naho 126 ni abashinzwe umutekano. Mu gusubiza, Iran yarashe misile zigera kuri 400 kuri Israel, aho zahitanye abantu 24 bose b'abasivile nk'uko byemejwe n'inzego za Israel. Icyarimwe, televiziyo y'igihugu ya Iran yaburiye abaturage ko batajya batega amatwi n'amaso amashusho atariyo. Aha yarimo yerekana ubutumwa busaba rubanda guhaguruka bakarwanya ubutegetsi bwabo muri Iran, nyuma yuko bigaragaye ko urusobe rw'ibyogajuru bya Iran rwari rwatewe n'abahanga mu by'ikoranabuhanga mu mwanzi. Iyo televiziyo yaragize iti nimubona ubutumwa budasobanutse mu gihe mureba televiziyo, ni ukubera ko abanzi barimo guhungabanya imiyoboro y'ibyogajuru. Abahanga mu by'ikoranabuhanga by'umwihariko mu kwiba amakuru, hackers, bivugwa ko binjiye muri porogaramu ya televiziyo y'igihugu ya Iran bagashyiraho amashusho yamagana ubutegetsi bwa Iran abushinja kudakemura ibibazo by'abaturage. Yasabaga bareba televiziyo ati mufate ejo hazaza hanyu mu biganza. Ibyo byarimo amashusho y'imyigaragambyo ikomeye yabaye mu 2022. Israel yarashe ahantu 20 hakorerwa intwaro za missile n'ahatunganyirizwa iby'ibanze mu gukora intwaro za nucleaire. Yakoresheje indege 50 z'intambara. Ibitero bikomeye impande zombi zirabikora mu masaha y'ijoro, nubwo no kumanywa banyuzamo bakohereza ibisasu. Itangazo ingabo za Israel zasohoye mu rukerera rwo kuwa 2 ushyira kuwa 3 yagaragaje ko indege zirenga 50 z'intambara ziyowe n'amakuru yavuye mu rwego rw'ubutasi zarashe ku bikorwa bitandukanye by'igisirikare itera. Israel kandi yatangaje ko yarashe hari imashini zifashishwa mu kuvangura ibinyabutabire birimo na uranium no gutunganya iby'ibanze bikoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi n'ibisasu bya missile, byose bigamije gukereza iki gihugu mu mugambi wacyo wo gutunga izi ntwaro nk'uko bavuga. Bati ubutegetsi bwa Iran burimo gutunganya uranium bugamije gukora ibisasu bya nucleaire. Israel yavuze ko yahanuye drone 10 zoherejwe na Iran. Ni nyuma yuko hari humvikanye impuruza ziteguza ko hari ibitero bya Iran bigiye kwibasira igihugu. Ingabo za Israel zatangaje ko Iran yarashe ibisasu bya missile inshuro 2 mu masaha 2 ya mbere yo ku itariki ya 18 y'uku kwezi. Reuters yavuze ko uguturika gukomeye kumvikanye cyane Tel Aviv. Israel kandi yasabye abatuye mu bice byo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Tehran guhunga kubera ko igisirikare kirwanira mu kirere giteganya kuhagaba ibitero bikomeye ku bikorwa by'ingabo za Iran. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika yavuze ko Iran ari cyo gihugu gifite ibisasu bya missile byinshi mu burasirazuba bwo hagati, ndetse na Iran yihamirije ko ibisasu ifite byayifasha guhangana na Israel, Amerika n'ibindi bihugu byashaka kuyitambika. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko batazagirira impuhwe ubutegetsi bwa Israel. Ati mu izina rya Haidar urugamba ruratangiye. Uyu Haidar yavugaga ni izina rikoreshwa mu mwanya wa Ali w'abayisilamu b'abashia bafata nk'uwabaye imamu wa mbere wasimbuye intumwa y'Imana Muhammad. Ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Iran imaze kurasa ibisasu bya missile birenga 400 muri Israel byaguye mu bice birenga 40 ku butaka bwa Israel kuva ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu. Ibi bitero byahitanye abantu 24 ku ruhande rwa Israel, abarenga 800 barakomereka, mu gihe abantu 3800 bimuwe bakurwa mu bice bari barimo. Ni mu gihe ku ruhande rwa Iran hapfuye abantu 224 kuva intambara yatangira. Hari ubwoba ku baturage b'abanya-Israel ko ubushobozi bw'intwaro zihagarika za missile bwa Israel bwaba burimo gucika intege. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyavuze ko ubushobozi bwa Israel bwo guhagarika ibisasu biraswa na Iran bugenda bugabanuka. Hari bamwe mu bayobozi ba Amerika batatangajwe amazina bavuze ko iki kibazo bari bakizi kuva mu mezi yashize. Gusa igisirikare cya Israel ntabwo kiragira icyo kivuga kuri iyi ngingo y'intwaro zigenda zishira. Iran yo ivuga ko ibisasu byayo biremereye ngo byananiye Israel ku buryo irasa ahantu henshi uko ibyifuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zifite ibirindiro by'ingabo mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'amato n'indege z'intambara. CNN yanditse ko igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi US Navy biteganijwe ko kijyana amato 2 manini atwara indege z'intambara mu gace Israel iherereyemo. Amakuru ahamya ko USS Nimitz Group yahagurutse mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya ku itariki ya 16 y'uku kwezi yerekeza mu burasirazuba bwo hagati kubera intambara ya Israel na Iran. Ubu bwato bwa mbere bunini ku isi butwara toni 100,000, bushobora gutwara indege 60 z'intambara,
bugatwara ubundi bwato bwakwifashishwa mu ntambara n'ubundi bugendera munsi y'amazi submarines. Ubu bwato bukoresha ingufu za nucleaire. Ubundi bwato bwa Amerika buri mu burasirazuba bwo hagati nubwo nari mvuzeho mu kanya bwitwa USS Carl Vinson, nabwo ngo bushobora kwifashishwa mu kurinda umutekano wo mu kirere, bugakoreshwa mu guhanura ibisasu biraswa n'umwanzi. Ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nabyo birimo gukurikiranira hafi by'iyi ntambara. Ubu Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zamaze kuvuga ko abanya-Iran bari muri iki gihugu barengeje igihe cyo kuhaba, bamaze gusonerwa ihazabu bari gucibwa kubera ko ikirere cy'iwabo kirafunze, ntabwo bashobora gutaha n'indege. Amakuru avuga ko iki cyemezo cyafashwe hagamijwe gufasha aba baturage babuze uko bataha, kandi ko gishyirwa mu bikorwa ku bamaze igihe babayo n'abahasuye hatitawe ku bwoko bwa viza bafite. Ibitero bya Israel na Iran byatumye ibihugu bimwe bihagarika ingendo zo mu kirere, bituma abagenzi benshi bahera aho bari bari. Israel yo yashoboye gucyura bamwe mu baturage bayo bari baraheze ku bibuga by'indege mu bice bitandukanye by'isi. Mu gutekereza ko kwica umutegetsi w'ikirenga wa Iran byagira ingaruka zikomeye cyane ku isi yose, ibihugu byo mu Burayi birasa n'ibyacitsemo ibice kuri iki gitekerezo. Hari abategetsi bo mu Burayi bagaragaza ko badashyigikiye iki gitekerezo cyo gukuraho ubutegetsi bwa Iran, barimo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Uyu yavuze ko gukura Ayatollah Ali Khamenei ku butegetsi bishobora guteza akaduruvayo muri Iran nk'uko byagenze muri Iraq ubwo Saddam Hussein yakurwagaho, no muri Libya ubwo Colonel Muammar Gaddafi yicwaga. Ni igitekerezo yatanze mu gihe bivuga ko Israel ifite umugambi wo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran nyuma yo kwica abasirikare bakuru benshi ba Iran muri operasiyo bise Rising Lion. Mu kiganiro na ABC News, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ubutegetsi bwa Ayatollah bumaze imyaka myinshi butera ubwoba abatuye mu burasirazuba bwo hagati. Asobanura ko kwica uyu muyobozi w'ikirenga bitakwenyegeza amakimbirane, ahubwo ngo byayahagarika. Kuri iyi ngingo, Minisitiri w'Ingabo wa Israel Israel Katz yahamije ko ibitero kuri Iran bikomeza kwisukiranya, anaburira umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ko nibadahagarika ibyo bitero ashobora gupfa urwa Saddam Hussein. Ati ndaburira umunyagitugu wa Iran mubuza gukomeza gukora ibyaha by'intambara no kurasa ibisasu bya misile ku basivili b'abanya-Israel. Ati Khamenei agomba kwibuka neza iherezo ry'umunyagitugu wo mu gihugu baturanye wari wahisemo inzira nk'iyi ngiyi yo kurwanya Israel. Ati turakomeza n'uyu munsi kurwanya ubutegetsi bw'igitugu n'igisirikare muri Tehran. Saddam Hussein wari perezida wa Iraq yishwe na Amerika mu ntambara yo mu 2003. Israel Katz yongeye kuburira abatuye Tehran ko bagomba guhunga mbere y'uko ibyago bikomeye bibagwira. Ibi byo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran byari byanavuzweho na Trump mu minsi ibiri ishize, aho yavuze ati tuzi neza aho uwitwa umuyobozi w'ikirenga yihishe. Ni igipimo cyoroshye ariko aratekanye, kuri ubu ngubu ntabwo dushaka kumukuraho. Emmanuel Macron w'Ubufaransa we yagaragaje ko gukura Ayatollah ku butegetsi hifashishijwe ibitero bya gisirikari byaba ari ikosa rikomeye. Ati ikosa rikomeye ryaba gukoresha ibitero bya gisirikari mu guhindura ubutegetsi kubera ko byateza akaduruvayo. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko nta muntu ukwiye gutekereza ko gukura Saddam ku butegetsi bwa Iraq mu 2003 no kwica Gaddafi muri Libya mu 2011 ngo byari igitekerezo cyiza kubera ko byagize ingaruka z'igihe kirekire. Atese yarutekereza ko ibyakozwe muri Iraq mu 2003 byari igitekerezo cyiza. Hari uwatekereza ko ibyakozwe muri Libya mu myaka yakurikiyeho byari igitekerezo cyiza. Atoya, Emmanuel Macron yasabye impande zirebwa n'aya makimbirane gusubukura ibiganiro bigamije gukemura ibibazo by'intwaro za kirimbuzi hagamijwe kubungabunga umutekano w'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi byose biratera ubwoba abategetsi ba Iran kubera ko intambara irimo kuba ntabwo ari y'amasasu gusa, ahubwo Israel irimo irakoresha n'ikoranabuhanga mu kurwana intambara no gutangatanga igihugu ku mpande zose. Ubu leta ya Iran yasabye abaturage bayo gusiba porogaramu ya WhatsApp muri telefone zabo, aho ishinjura urubuga gukoreshwa na leta ya Israel mu kuneka amakuru y'abaturage ba Iran nubwo nta bimenyetso bifatika yatanze. Ubutegetsi bwa Iran bwabitangaje bubinyujije kuri televiziyo y'igihugu, gusa urubuga rwa WhatsApp rw'ikigo Meta cy'abanyamerika rwahise rubinyomoza ruvuga ko ibyo Iran yatangaje ari ibinyoma, rushimangira ko rutatanga amakuru yarwo ku bindi bihugu cyangwa se abantu. Bati ntabwo twashimishijwe n'iyi nkuru ndetse duhangayikishijwe n'uburyo bishobora kwangiza isura yacu. Bati ibi ni ukubuza uburenganzira abantu bakoresha uru rubuga nyamara serivisi zacu bazikeneye. WhatsApp ikoresha uburyo bwitwa end-to-end encryption, aho ubutumwa bwoherejwe bubonwa gusa n'uwo bwohererejwe n'uwo bwohereje. Iran imaze igihe yarafunze imbuga nkoranyambaga zitandukanye, gusa abantu bamwe bazikoresha bifashishije uburyo bwa proxy na VPN. Mu 2022
Iran yahagaritse WhatsApp na Google Play ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye aho abaturage bamaganaga leta biturutse ku rupfu rw'umugore wari wafashwe na polisi. Gusa mu mpera z'umwaka ushize bemereye abantu kongera gukoresha imbuga nkoranyambaga. Abasesenguzi mu by'intambara ubu barimo kugaragaza ko isaha iyo ariyo yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwinjira muri iyi ntambara kubera ko n'inzozi z'imyaka irenga 45 yose bashaka guhirika ubutegetsi bw'abayatola. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli amaze imyaka irenga 30 aburira ku kaga kagaragara gashobora guterwa n'intwaro za kirimbuzi Iran ishobora gukora. Mu gihe kirenga iyo myaka 30 ijwi rimwe rya Benjamin Netanyahu ryakomeje kumvikana rivuga ko mu gihe gito Iran izaba yamaze gukora intwaro za kirimbuzi zishobora kuzagira ingaruka ku isi yose. Iran iri hafi cyane kugira intwaro za kirimbuzi, niko yakunze kuvuga muri iyo myaka 30. Kuva mu 1992 ubwo Netanyahu yari mu nteko ishinga amategeko ya Isiraheli Knesset ari umudepite, yahoraga avuga ko Iran iri hafi kugera ku bushobozi bwo gukora bombe ya kirimbuzi. Kenshi yaravugaga ati mu gihe cy'imyaka 3 kugera kuri 5 dushobora kwemeza ko Iran izaba ifite ubushobozi bwo gukora no gutunganya intwaro za kirimbuzi. Iyi nteruro yayisubiyemo inshuro nyinshi mu myaka yakurikiyeho, bivuga ko Iran ibura gato cyane ngibone intwaro za kirimbuzi. Nejo bundi nyuma gato yo gutangiza ibi bitero byavuyemo iyi ntambara irimo kurwanwa hagati ya Isiraheli na Iran, nabwo Minisitiri w'intebe wa Isiraheli yabisubiyemo. Hari uruganda rumwe rukomeye bivuga ko Iran ifite rutunganyirizwamo uranium ku buryo ngo igisasu kizavamo hano aricyo kizakora ibara. Indake 5 cyangwa se inzira zinjira mu kuzimu 5 zacukuwe zinyura mu misozi. Inzu nini imwe ishyigikira ibikorwa hamwe n'agace kanini kahakikije karindiye umutekano ku rwego rukomeye. Nibyo bigaragara kuri Fordo Fuel Enrichment Plant. Ikigo cya Iran kiri munsi y'ubutaka cyuzuyemo amabanga bivuga ko ariho hakorerwa ibitwaro bya kirimbuzi Iran irimo gukora. Hari amashusho yafashwe n'icyogajuru agaragaza icyo kigo giherereye, ngo nicyo kigo cya Kabutindi gishobora kuzarimbura akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati Iran nidahagarikwa ngo ihagarike ibikorwa byo gutunganya uranium. Ni ikigo cyubatswe hafi y'umujyi mutagatifu wa Qom, gifite uburinzi bukomeye kandi bikiberamo n'ibanga ritazwi na benshi. Cyakomeje gukurura impaka no gushidikanya ku bimenyetso bya nyabyo by'imiterere yacyo n'ibikorwa bigikorerwamo kuva cyamenyekana mu mwaka wa 2009. Ibimenyetso byinshi bizwi kuri iki kigo byavuye mu nyandiko za Iran zibanga zibwe n'ubutasi bwa Isiraheli mu myaka ishize. Indege ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka B2 Spirit niyo yonyine kugeza ubu yashyiriweho gutwara no kurasa ibisasu byo kumena ibirindiro biri mu kuzimu bikorerwamo ibisasu bya kirimbuzi nk'uko bivugwa. Iyi ndege itwara ibisasu byitwa GBU-57 Bunker Buster. Ibi bisasu bikomeye cyane byakozwe kugira ngo bishobore gusenya ibigo byubatswe mu kuzimu cyangwa se munsi y'ubutaka mu misozi nk'ibikorwa bya nucleaire bya Iran biri ahantu hihishe cyane nka Fordo. Ubu Isiraheli irimo irasaba Amerika gukoresha ibi bisasu byayo kugira ngo imene iyi misozi isenye iki kigo. Iyi ndege ya B2 Spirit ifite ubushobozi bwo kwihisha mu kirere ntigaragare kuri za radar, kandi kabishobora kugenda intera ndende itabonwe n'uwari we wese cyangwa se icyuma icyo ari cyo cyose. Ni ifatwa nka hariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kugera ku ntego nk'izo zigoranye, aho izindi ndege zitabasha kugera cyangwa se zikaba zahita zimenyekana. Reka tuvuge kuri iki kigo cya Fordo bivuga ko Iran ariho irimo gukorera ibisasu bya kirimbuzi. Turanavuga kuri iki gisasu cya GBU-57 Bunker Buster bivuga ko ari cyo cyonyine gishobora gusenya iki kigo cya Iran kiri mu kuzimu. Bivuga ko ariho hakorerwa ibisasu bya kirimbuzi Iran irimo gukora. Izina ry'iki kigo cyangwa se uru ruganda bivuga ko ari rwo rukomeye mu gukora izi ntwaro za kirimbuzi muri Iran ni Fordo Fuel Enrichment Plant. Ibyumba bikuru by'iki kigo bikorerwamo ubushakashatsi bivuga ko biri hagati ya metero 80 na 90 munsi y'ubutaka mu kuzimu. Ibi bikaba bituma bidashobora kwangizwa n'ibisasu Isiraheli izwiho gutunga, bigatuma gusenya iki kigo binyuze mu bitero by'indege biba hafi yo kudashoboka. Mu gihe ubuyobozi bwa Iran bukomeje guhungabanywa n'ibitero bikomeye bya Isiraheli, bamwe mu basesenguzi bavuga ko Fordo ishobora kuba ariho Iran yabigiye kwihutira guhindurira intwaro za uranium zabitswe
zigahindurwa mu rwego rwo hejuru zikagirwa intwaro za kirimbuzi zikomeye zishobora gukoreshwa. Isiraheli imaze iminsi igaba ibitero kuri iki kigo, ariko nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ingufu za nucleaire, kugeza ubu Isiraheli ntabwo yabashije kwangiza icyo kigo kubera ko kiri mu kuzimu kure. Iran imaze igihe kirekire ihamya ko intego z'umushinga wayo wa nucleaire ari iz'amahoro, ariko iki kigo cya Fordo cyubakiweho impungenge zose z'amahanga ku bijyanye n'ibyo Iran yabigamije nyabyo. Mu 2009 ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari uriho icyo gihe Barack Obama hamwe na perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Gordon Brown batangazaga bwa mbere ko Fordo ibaho, kandi bakavuga ko ari akaga ku mutekano w'isi. Barack Obama yaragize ati ingano n'uburyo iki kigo cyubatse ntabwo bihura n'umushinga wa nucleaire w'amahoro nk'uko Iran bivuga. Aya magambo yakajije impaka ku kuba Iran ishobora kuba ifite intego zitari z'amahoro, by'umwihariko ku bijyanye no gukora intwaro za kirimbuzi mu ibanga. Mu minsi mike mbere y'uko iriya nkuru itangazwa ku mugaragaro, Iran yari imaze kumenya ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamenye iby'icyo kigo, maze bwira ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ingufu za nucleaire IAEA ko ifite umugambi wo kubaka ikindi kigo gishya cyo gutunganya uranium. Icyo gihe ariko imirimo yo kubaka Fordo yari imaze imyaka myinshi yaratangiye. Iran yagiye yitandukanya n'ibyo yashinjwaga, ariko kwamaganwa n'ibihugu by'inshuti harimo n'Uburusiya ndetse n'impuguke z'Ubushinwa byayisize nta mwanya munini ifite wo kugerageza kwisobanura. Imirimo yo kubaka Fordo yatangiye mu ntangiriro z'umwaka wa 2000. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo ntabwo bigeze batangaza byinshi ku itariki nyirizina imirimo yo kubaka iki kigo yaba yaratangiriyeho, ariko amashusho y'ibyogajuru aboneka ku mugaragaro agaragaza ibikorwa ko byahereye mu mwaka wa 2004, aho ifoto yagaragaje inzu ebyiri z'umweru zisa n'iziri ku miryango y'indake cyangwa se tunnel yinjira mu musozi. Ishami rya ONU rishinzwe gukurikirana iby'intwaro za nucleaire naryo rivuga ko rifite andi mashusho agaragaza ko ibikorwa byari byaratangiye mu mwaka wa 2002. David Albright ni umuyobozi w'ikigo Institute for Science and International Security gikorera Washington, yaravuze ati Fordo ni umushinga watangiye mu gihe twita gahunda yihutirwa ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi mu ntangiriro z'imyaka ya 2000. Ati igitekerezo cyari uko abanya-Iran bagombaga kuhatunganyiriza uranium iri ku rwego rwo gukoreshwa mu ntwaro, bakayikura kuri uranium yatunganyijwe ku rwego rwo hasi yari mu rwego rw'inganda zisanzwe za nucleaire muri Iran. Ibi bisobanura ko nubwo Iran yahamyaga ko gahunda yayo ya nucleaire ari yo gukoresha mu bikorwa by'amahoro, ibikorwa bya Fordo ngo byari bigenewe nibura mu ntangiriro kuba igice kibanga cyo gukora intwaro za kirimbuzi. Mu 2009 inyubako nini ishyigikira ibikorwa byo hanze y'icyo kigo, ni ukuvuga inyubako igaragara hejuru ku butaka mbere yo kwinjira hasi mu kuzimu, yari yaramaze kuzura neza, kandi ibikorwa byo gucukura umuyoboro wahanyura umwuka ventilation shaft byari bikirimo gukorwa. Uyu muyoboro ni ingenzi cyane kubera ko uho iki kigo kiri mu kuzimu ubushobozi bwo guhumeka neza mu byumba biri munsi y'ubutaka. Amashusho y'icyogajuru ya vuba agaragaza ko nyuma uyu muyoboro waje guhishwa ndetse uhindurirwa isura kugira ngo utamenyekana. Iran yandikiye rwa rwego rwa ONU rushinzwe kugenzura ingufu za nucleaire mu ibaruwa yo mu kwezi kwa 10 mu 2009 isobanura ko icyemezo cyo kubaka iki kigo munsi y'ubutaka ngo cyaturutse ku byago by'ibitero bya gisirikare Iran yatewe ubwoba nabyo. Yongeraho ko Fordo yagombaga gukoreshwa nk'ikigo gisimbura ikigo cya Natanz cyari hafi aho ngaho, cyari kimaze igihe kibasirwa n'amakuru avuga ko cyari mu bintu byashoboraga kugabwaho ibitero. Mwibuke iki kigo cya Natanz nacyo cyatunganyirizwagamo nucleaire, nicyo cya mbere kibasiwe n'ibitero bya Isiraheli kuri Iran ejo muri ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu. Iran yabwiye urwego rwa ONU ko icyo kigo cyari cyarateganyirijwe kwakira centrifuge zigera ku 3000. Izi ni imashini zitunganya uranium ku rwego ruri hejuru. Ibi byose byarushijeho gukurura amakenga mpuzamahanga ku ntego z'ukuri za Iran muri gahunda yayo ya nucleaire, cyane cyane kuko igice kinini cyarakozwe mu ibanga, kikarindirwa umutekano bikomeye, kandi kikaba kiri mu butaka bwo munsi y'imisozi hasi cyane muri metero 90. Impungenge zari zitewe n'iki kigo cya Fordo zagabanutse cyane kubera amasezerano mpuzamahanga yiswe Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA, azwi cyane nka Iran Nuclear Deal cyangwa se amasezerano ya nucleaire ya Iran. Ni amasezerano yasabaga Iran gukuraho 3/4 bya centrifuge cyangwa se za mashini zitunganya uranium zari muri icyo kigo, hamwe n'ibikoresho byose bya nucleaire.
Aya masezerano kandi yategekaga Iran guhagarika burundu imirimo yakorwaga muri iki kigo ijyanye no gutunganya uranium. Aya masezerano yafashije cyane kugabanya impungenge z'uko Fordo yakwifashishwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Gusa uyu murongo wasubiye inyuma bucece nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yikuye muri aya masezerano mu 2018. Ibi byatumye Iran nayo itangira gusubukura ibikorwa byari byarahagaritswe, harimo no kongera imashini za centrifuge no kongera gukora ibikoresho bya nucleaire. Ibi byongeye kuzamura impungenge mpuzamahanga ku ntego nyakuri z'ubushakashatsi bwa Iran mu bya nucleaire. Amakuru yisumbuye ku bijyanye n'ikigo cya Fordo yashyizwe ahagaragara mu 2018 na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, nyuma y'uko serivisi z'ubutasi za Israel zari zabashije gufata inyandiko zirenga 55,000 byavuga ko zari mu byo Israel yise ububiko bw'ibanga bwa nucleaire bwa Iran's Atomic Archive. Muri izo nyandiko harimo amakarita n'imirongo ngenderwaho irambuye yerekana imiterere ya Fordo, ndetse harimo n'amakuru yerekeye intego z'icyo kigo arizo gutunganya uranium ku rwego rwo hejuru ku buryo yakoreshwa mu ntwaro za kirimbuzi, mu rwego rwo gukora buri mwaka nibura intwaro ya kirimbuzi imwe cyangwa se ebyiri nk'igice cy'umushinga mugari wa Iran wo gukora izo ntwaro. David Albright wize neza iby'izo nyandiko yaravuze ati nta na rimwe twigeze tubona ikintu na kimwe giteye urujijo nk'icyo ku migambi ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Ni amapaji ibihumbi n'ibihumbi. Ati ntabwo ntekereza ko hari uwabishidikanyaho, kandi nicyo gituma inama y'ubuyobozi y'urwego rwa ONU rushinzwe kugenzura ingufu za nucleaire, Board of Governors, yarafashe umwanzuro wamagana Iran. Ariko icyo gihe umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi, icyo gihe yari umunyamabanga wa leta wungirije, yamaganye ibyo Netanyahu yatangaje, abyita ibintu by'abana kandi bisekeje. Ku rundi ruhande umunyamabanga wa leta wa Amerika icyo gihe Mike Pompeo yavuze ko Amerika yari isanzwe izi by'ibyo bikoresho kuva kera, kandi yemera ko izo nyandiko ngo zari z'ukuri. Iki kigo aho kiri mu kuzimu gikingiwe n'ibisasu binini kurusha ibindi byose. Raporo ziheruka z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ingufu za kirimbuzi IAEA zagaragaje ko Iran yongereye cyane umusaruro wa uranium yatunganyijwe ugera ku kigero cya 60% mu kigo cya Fordo, nk'uko bivugwa n'impuguke ndetse n'irishami rya ONU rishinzwe iby'ingufu za nucleaire. Ubu icyo kigo gifite centrifuge zigera ku 2700 niza mashini zitunganya uranium. Urwego rwa ONU rwatangaje muri raporo yarwo yo ku itariki ya 31 y'ukwa gatanu ruti ukuzamuka gukomeye k'umusaruro no kubika uranium yatunganyijwe ku kigero cyo hejuru cyane na Iran, ari nacyo gihugu cyonyine kitemerewe gutunganya intwaro za kirimbuzi, ni ikibazo gikomeye cyane kiduhangayikishije. David Albright, impuguke mu by'ubwirinzi bwa nucleaire, yabisobanuye agira ati ikintu cyazamuye cyane umwuka mubi nuko nta mpamvu n'imwe ifatika bafite yo gutunganya uranium kuri urwo rwego, keretse gusa iyo gahunda iba yari yo kugera ku cyiciro gikurikira cyo gutunganya uranium yakoreshwa mu ntwaro za nucleaire. Ikigero cya 60% kiri hejuru cyane ugereranije n'icyifashishwa mu nganda zisanzwe. Izi zikoresha uranium iri ku rugero rwa 3 kugera kuri 5%, kandi Iran ishinjwa ko iri hafi y'ikigero cya 90% ishobora gukoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Bikaba byongera impungenge zikomeye z'uko Iran yabishaka kugera kuri urwo rwego. Kandi kubera ko Fordo yubatswe kure munsi y'ubutaka, ifatwa nk'ikigo kitasenywa n'ibisasu bisanzwe, bikongera umuhangayiko ku mahanga. Byafashwe nk'aho Iran yitegura kugira ngo igihe yaba ifashe umwanzuro wo gukora intwaro za kirimbuzi bizahite byoroha. Byemezwa ko iyo ufite uranium itunganyije ku kigero cya 60%, kuyihindura uranium ikoreshwa mu ntwaro byihuta cyane, niko David Albright yongeyeho. Nk'uko bitangazwa n'ikigo ISIS, Institute for Science and International Security, Iran ishobora guhindura ububiko bwayo bwa uranium yatunganyijwe ku kigero cya 60% bukabyara ingano y'ibiro 233 bya uranium ikoreshwa mu ntwaro mu byumweru 3 byonyine muri Fordo. Iyi uranium irahagije ngo ikore intwaro za nucleaire 9. Ibi bisobanura impamvu Fordo ari cyo kigo kibandwaho cyane mu bikorwa bya Israel byo kugerageza guca intege cyangwa se gusenya burundu gahunda ya Iran ya nucleaire. Ariko se koko birashoboka? Mu kiganiro yahaye Merit TV kuwa mbere, ambasaderi wa Israel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Yeshiel Leiter yaravuze ati kugira ngo Fordo isenywe n'igisasu giturutse mu kirere, igihugu kimwe rukumbi gifite icyo gisasu ku isi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
na Amerika igomba gufata uwo mwanzuro niba ishaka cyangwa se idashaka kwinjira muri icyo gikorwa. Ariko yongeraho ko atari yo nzira yonyine ihari, ati hari n'izindi nzira zishobora kwifashishwa mu guhangana na Fordo. Raporo yo mu kwezi kwa gatatu yatangajwe n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Rusi, Royal United Services Institute cyo mu Bwongereza, ivuga ko gusenya Fordo binyuze mu bitero byo mu kirere byaba hafi y'ibidashoboka kuri Israel yonyine. Ibyo bisaba imbaraga zikomeye cyane no gufashwa n'ingabo za Amerika. Bikaba bisobanura ko nubwo Fordo ari cyo cyicaro cy'ingenzi mu migambi ya Iran, kugisenya birasaba ubushishozi bwihariye mu ikoranabuhanga no mu ngufu za gisirikari, kandi Israel yonyine ntabwo yabishobora. Ibyo bikomeza gutuma dosiye ya Fordo iba imwe mu zishobora guteza intambara irimo ibihugu bikomeye. Abayobozi bamwe n'impuguke basanga igisasu cya Amerika cyitwa Bunker Buster gipima toni 13 aricyo cyonyine gifite ubushobozi bwo gusenya iki kigo cya Fordo Fuel Enrichment Plant. Ikigo gifatwa nk'umutima wa gahunda ya nucleaire ya Iran cyacukuwe munsi y'imisozi miremire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyonyine gifite ibyo bisasu, kandi bitwarwa hifashishijwe indege ya gisirikare yihisha za radar, indege ya B2 Spirit. Ibi nibiramuka bikoreshejwe mu gutera Iran, bizaba ari impinduka ikomeye cyane kuva ku gufasha Israel mu kwirinda byonyine bakagera ku rwego nyirizina rwo kugaba ibitero bigamije gusenya ibikorwa remezo bya Iran. Bunker Buster ni izina rusange ry'ibisasu bigenewe gusenya intego ziba mu butaka hasi cyane mu kuzimu, aho ibisasu bisanzwe bidashobora kugera. Igisasu cya Amerika gikomeye cyane muri ubu bwoko ni GBU-57 Massive Ordnance Penetrator MOP. Iki gipima ibiro 13,600. Izi ni toni 13. Igice cyagenewe guturika cyacyo warhead gipima ibiro 2,700. Gikozwe mu cyuma gikomeye cyane, high strength steel. Ubushobozi bwacyo bwo gucukura mbere yo guturika bugera kuri metero 61 mu kuzimu. Ni igisasu cyakozwe ku buryo gishobora kugera mu bujyakuzimu bukomeye cyane mbere yuko giturika, kikangiza bikomeye ibyo gisanze munsi y'ubutaka. Nicyo gisasu cyonyine kizwi gishobora kuba cyasenya ikigo cya Fordo. B2 Spirit ni indege ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kwihisha za radar. Niyo yonyine kugeza ubu ngubu yagenewe gutwara no kurasa ibisasu bya GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Iyi ndege ishobora gutwara ibisasu bibiri bya Bunker Buster icyarimwe, kandi ifite ubushobozi bwo kurasa ibyo bisasu bikurikiranye sequentially. Gusa bishobora no kuraswa n'izindi ndege nyinshi icyarimwe. Ibi byose biba bigamije ko ibisasu bya mbere bitwawe n'izo ndege bisenya ubuso bwo hejuru ku butaka utaramanuka. Ibikurikiyeho bikomeza byinjira ahantu harehare cyane mu butaka, bigatera iturika rikomeye cyane rijegeza ubutaka. Ubu buryo bwo gutera ibi bisasu bikurikiranye nibwo bwatanga amahirwe menshi yo gusenya iki kigo nka Fordo cyubatswe mu misozi no mu butaka munsi cyane muri metero 90. B2 Spirit kubera ubushobozi bwayo bwo kwihisha za radar no kugera kure cyane ni ikenewe mu gihe Amerika yafata icyemezo cyo kugaba igitero gikomeye kuri Iran. Gusa ibi nabyo nibiramuka bibayeho bizazana n'ingaruka zabyo zirimo gukomeza iyi ntambara igakwira mu karere kose.